We had to wait another 15 minutes until this fucker opens. There are 3. Dude, I'm in such a party mood. I'm so sorry. Dude, I feel like an adventure man. I think this is supposed to be like. Does this look adventurous? Like you're forcing me? Everybody goes, takes a dip, and then they go back to sauna. +2, I'm gon' undress you. Hey, chili cheese, crispy chicken burger. Oh, I'm sorry. Because I like, okay, I somewhat understand. I somewhat, oh. We've been conditioned to not make mistakes. Drunk as and I can't wait to go home. Talking in Danish with me for like 5 minutes. Men jeg Why? Jeg vil nok, jeg gerne vil snakke om dansk, eller snakke om engelsk. Jeg vil gerne have en god tid med nemme mænd eller kvinder vil danse. Hvad med dig? Nå, ikke nemme dig, men jeg har en kæreste. Look. Han har en kærestestatus, så hun ham ugly. I wanna go sleepy time. We are home. Yes. We are live with all our stuff. Nothing is lost. They expired yesterday. Some commentary. I can't wait to eat. Boom. And then boom. There we go. Update is actually that nothing is good. We own car renting company 36,000 because it be at Spakas. Left the speaker in the car. We lost a shirt. I got kicked out of the bar. That was not fun. I have bruises that I don't know where they came from, and my body hurts all over. But it's okay. We have hot chocolate now. I didn't realize it was a video. Show what it is. I am so excited. Because fun fact, awesome. Miranda is professional in some of these things. Oh yeah. We switched the seats. We were there. I did not do my hair. This is not the vibe. Yeah. Thank you. Iraq. I took life from my own brothers and sisters right here on this continent. It was so good. No. Good thing cushions didn't want to go. It's still here. Like to the mirror. I don't think I've ever explained the story of coolest birthday gifts ever. Kristiānam šitos summer soundiņu vajag. Es domāju, ka ir jēga investēt. Мама и папа, мама и папа. Izskatās tā kā vasarā, kad tu kaut kostīmu centies pārģert.
lai nevajadzētu būt plikai. Kādi bengarīši skan? Turn up to the max, I whop her from the back, I gave that bitch a cramp. They love me out in France, in the hood I'm good, I'm stamped. Every day I dress all black, for sure 900 racks. Just to be presidential, I'm at the back. Kuru versijas? Tas Turcijas ir. Suņi? Un uzīgas vēl bija. Tas ir, ka 3 policijas mašīnas. Un tad ir, ka zirgs ir. Пойдемте на кассу. Нет, вот возьмите здесь ровно 10. Tanku, tu gatavo? Strawberry tiramisu. Katša kaut ko taisīs. Pastāsti, ko tu taisīs. Kurš tev cepina? Man šitie ir ļoti cepīgi. O, pasties uz šitajiem. Un tā jau ir. Kur mans māmas? Labi? Jā. Nofazēs ar trusani? Tā kā tas Dānijā video ar karogiem. Mūsu puikas. Mēs uzklājām galdu. Ņem. Un arī viss esam gan izapkārušas. Tas ir pirmais. Vēl liec virsū, kur tev kārtas ir? Man nav. Vakara atziņa. Ja otrais vārds tiešām nav svētks, tad labāk to nevajag teikt. Mēs apmeklējam vidusskolu. Atmiņas par sporta stundām. The best. Pasties vēl mūzonas. Jums te viss notiekās. Ļoti depresīvi. Kas depresīvi? Reku var uzspēlēt. Bēdīgi. Pūsīt var uzspēlēt, bāsīt. Davai. Да она уже на тебя смотрит. I'll put you out, won't get out, I'll push you out. Then just sit your drunk ass on that fucking runway, ho. Come here, rude boy, can you get it up? Come here, rude boy, come here, rude boy. Tell him where I'm from, finger on the pump, make the six. Pastāsti streamam, ko tu spēlē. Par mašīnām man nevajag šito, tas skaidrs. Man šeit zvana. Kas notika? Tas ir skaistākais un seksīgākais aktieris, ar kuru man šodien bija sarunas, bildes, acu skatieni. Kā tā atnāca būt kultūras sieviete? Sprauti, vai? Šai kustībai nevajag rakstīt. Tas nebija. Es ir Kādi bija pretējīgāki pat stāvputni. Siltputni. migrētāji? Imigranti. Māti tā kā tādi pieauguši sievietes māti, ne? Sieviete, dieviete. Ka vecais tramvajs satiekās ar jauno. Tā kā mēs redzam laiku pārmaiņas, kas katram nav piedzīvojums. Īstenībā patīk tās puķas. Tas cauns man tāda tāds. Vienīgā lieta, ko viņš vēl tie teātrī aizmirst, bija mans humors. Divatā un trietā mēs varam darīt visu. Es atvainojos.
Čau, mīlīši! Tā īstenībā katru Instagram rīli iesāk man mīļākā bečerē Rīgā. Kristiāna aizgāja čučiņāt, bet viņa izturēja. Parasti viņai ir tāds, ejiet jūs visi ratā, es eju gulēt. Viņai tikko mašīna bija remontā. Tas šabūs atkal. Šaula būtu labāk. Mēs braucam uz lampām, vec. Labrīt, mīlīši! Mēs dodamies rumbu. Mēs esam Ķēngarajā. Pēc 55 minūtēm man lidmašīna paceļās. Paga. Kādā veidā mēs paspēsim? Tas ir mans jautājums. Paga, nevar būt, paga. Īsās ziņas no Audika beidzās. Šitie būs blūperi. Tas viss video ir viena liela blūperi.